Višegrad. Prirodne ljepote i istorijsko nasljeđe. Zagledati se u kanjon Drine iz ptičje perspektive ili gledati vrhove strmih litica koje se uspinju iz njenih valova, sežući visoko u nebeski svod, tjera čovjeka na razmišljanje o silini prirode i snazi ove rijeke, koja je našla sebi prolaz da se priključi onim većim na putu za Crno more. Ova čudna i misteriozna rijeka uvijek je bila zanimljiva putnicima, trgovcima, vojnim osvajačima sa jedne ili druge strane koji su je pohodili ili na njoj uspostavljali granicu. Višegrad ima dva vrijedna spoja, ono što su mu je Bog i priroda podarili i ono što mu je ljudska ruka dodala, oplemenjujući tako obale plahovite Drine koje spaja čudesni most Mehmed Paše Sokolovića. Ali i prije izgradnje ove monumentalne građevine zbog koje će, zahvaljujući Nobelovcu Ivi Andriću, ime Višegrada biti upisano u svjetske enciklopedije, ovo je područje imalo bogatu, zanimljivu, ali i tešku prošlost. A najstariji tragovi života ovdje vode do Ilira, da bi kasnije ovdje stigli njemački rudari Sase po kojima dio grada i danas nosi naziv. A sadašnje ime grada prvi put se pominje 1433. godine, kada je pripadao moćnoj porodici Pavlović, koji je, kao i srednjovjekovni grad Dobrun, bio u sastavu države Nemanjića, zatim Bosanske kraljevine, a Turci su ga prema njihovim izvorima zauzeli 1544. godine. A kako je zapisao čuveni turski putopisac Evlija Čelebija, Mehmed Paša Sokolović je oko 1577. sagradio Donju Višegradsku varoš, a kako je postojao i grad iznad, odnosno više njega, a grad je dobio ime Višegrad. U sastavu Otomanskog carstva ostao je pune 334 godine, kada je odlukom Berlinskog kongresa 1878. kao i čitava Bosna pripao pod upravu Austro-Ugarske. A tragom istorijskih činjenica iz Višegrada odlazimo 12 km na istok do Dobruna, gdje je još u 15. vijeku postojao grad podignut visoko u stijenama. Prema narodnom predanju Dobrun je oko 1440. godine podigla žena srpskog despota Đurđe Brankovića. A tu ispod stijena uz rijeku Rzav nalazi se manastir Dobrun, poznati kao manastir Kruševo, podignut prema nepouzdanim izvorima 1343. godine. Manastir, poznat po svojim živopisima, posvećen je uspenju presvete Bogorodice, a podigli su ga župan Pribil i njegovi sinovi Petar i Stefan. U svojoj 7,5 vijekova dugoj istoriji više puta je uništavan, obnavljan i prepravljan. 1994. godine došla je stručna ekipa slikara, konzervatora, a koja je freskama starim više od 650 godina vratila nekadašnji sjaj. Pristupilo se zatim do gradnji starog i izgradnji na 3 etaže novog manastirskog konaka, formirana stalna galerija slika, pokrenuta vlastita izdavačka djelatnost, list i knjige za potrebe vjernika, svještenstva, duhovne akademije i bogoslovije u Foči. Manastir Dobrun ispunjen vrijednim freskama, od kojih je najpoznatija cara Dušana, carice Jelene i mladog Uroša, za kratko vrijeme postao je nezaobilazno mjesto okupljanja vjernika, prolaznika, turista. A valja pomenuti činjenicu da je prije izbijanja prvog srpskog ustanka, skrivajući se, ovdje boravio Karađorđe Petrović, kome iznad ovog prelijepog zdanja visoko u stijenama podignut spomenik. Nedaleko na brdu Vardištu nalazi se 8 metara visoka spomen kapela, u kojoj se ispod velikog krsta nalazi kosturnica sa posmrtnim ostacima nekoliko stotina srpskih boraca, koji su 1915. izginuli na tom području. Uz ovaj podatak treba pomenuti još 2 istorijske činjenice koje ukazuju na tešku istoriju Višegrada i tokom proteklog vijeka. Spomenik srpskom vojniku nad tunelom uskotračne pruge na granici prema Srbiji i spomenik braniteljima Republike Srpske smještenom u centru grada. Most na Drini, u narodu poznat kao na Drini ćuprija, a sam po sebi i načinu njegovog nastanka zavređuje da se pobliže upozna, saznaju činjenice koje su prethodile njegovoj gradnji, uz potvrdu one narodne da svako ljudsko biće na neki način ostaje vezano za svoj rodni kraj,
što je potvrdio i veliki turski vojskovođa Mehmed Paša Sokolović, koga su turski osvajači odveli sa ovih prostora kao dijete, da bi kao janičar pokazao vojnu sposobnost koja mu je donijela položaj vezira. Nije poznato da li je zaboravio svoje kršteno ime Bajica, ali je sasvim izvjesno da je imao poseban odnos prema svom rodnom kraju, jer je na vrhuncu svoje moći i slave naredio da se Drina, koja je vjekovima bila izazovna za mnoge vojske i osvajače, premosti, računajući da time ostavlja trajan spomenik svome kraju, ali otvara i siguran put turskim jedinicama za osvajanje novih teritorija na lijevoj obali Drine. Angažovao je čuvenog Neimara, Mimar Sinana, dajući mu veliki novac i neograničen broj radnika, ali uz obavezu da sagradi most, kome nema ravna na području Turskog carstva. Most je završen 1571. godine, dakako u istočnjačkom stilu i predstavlja remek djelo tadašnjeg graditeljstva, vjekovima zavređuje divljenje ne samo prolaznika turista, već i čuvenih arhitekata. Most je ukupne dužine 170 i širine 6,30 metara i ima 11 lukova dužine od 14 do 18 metara. Tu su i dvije mermerne ploče na kojima su na turskom jeziku upisani podaci o graditelju i godini izgradnje, ali i riječi. Na Drini u Bosni sagradio je veličanstven most i razapeo red svodova na toj rijeci, na toj vodi dubokoj i hučnoj. Prethodnici njegovi ne mogaše ništa slično sagraditi. Po naređenju Božijem učini to veliki paša, a da bi se njegovo ime spominjalo s poštovanjem i blagodarnošću, jer sagradi most da mu u svijetu nema ravna. A godine 1896. kada je Drina pokazala svoju snagu, uništivši u velikoj poplavi dobar dio grada, kameni most je uspješno odolio. Najteža oštećenja zabilježena su u Drugom svjetskom ratu. Generalna obnova mosta obavljena je sredinom prošlog vijeka. A da bi ova čudna i prelijepa građevina postala poznata u svijetu, pobrinuo se naš književnik Ivo Andrić, koji je zagledan u lukove mosta napisao istoimeni roman, što mu je donijelo Nobelovu nagradu. Višegrad se odužio velikom književniku, osnivajući spomen biblioteku koja nosi njegovo ime sa književnim fondom od 40.000 knjiga, među kojima je i 500 primjeraka njegovih dijela prevedenih na 28 jezika. Biblioteka raspolaže sa vrijednom zbirkom dokumentarnih filmova i stalnom postavkom fotografija koji svjedoče o Andrićevom boravku u Višegradu. U čast našeg Nobelovca u Višegradu je ustanovljena i kulturna manifestacija Višegradska staza, na kojoj početkom juna brojni pisci i pjesnici uvijek iznova ukazuju na vrijednost Andrićevog djela, pokušavajući, svako na svoj način, da dokuče nešto novo iz njegovih mističnih misli i poruka, da mu se kroz vlastito stvaralaštvo pokušaju što više približiti.